Ketika meeting ya kaba nilalung kerpang kantam na kabenta kinong ketkam dan kinong kersan ke dunia. Kembelakran di bakit mentan yang benadu ucap bahab bun di batrum mau kamiyo bani kendu iyo melila di tenrei ngawang pi benadu besengi ke bangajab kamde kaba ngamsim lakwa banganwan lane bangan di kendu berpi kedi kaba kakia kakam badai nak kata daun sim layo penganuan. Hari wala ada mengarung adon ni kata jing snow. Ya kabangam sim layo bagi kendu berpi baro kan ko kia kam sim. Badai nak kani kadau bahagi ni isni. Boni baro sitayo ngalali keling saudang ko fensi gejuni ngalali izun ki bakher bangan yalek banya kendu ialah kinong kitkam berkinong kersang. Berkeni ke jengi kendu kamdei kata ke jengi kendu aka bangin keren apa yang di berkendu bergetal dan kendu geman keni baik kedi kerpang ya kabangawan ya kendu ya pi kinong ketkam kinong kersan ya kabang apa abangan ai kublai kerpang ya ke jeng tre sitam ke jong pi berpenurlong ya kata ke jeng angnur ke jonga menlong munang sakri paika ngange klem api kinong ketkam klem ke jeng tre sitam ke jong pi minum yo ya kajing jot badan burung kanu mas ngungu ya kajing teris hitam ke jompi namar ya ke kajing angut ke mamanga don ngamor we ngamna ngan job di election kade kajing teris hitam ringkat sembilan par wilayah IT sisa wilayah dotia do dem perpila penjob don burung dina kata daw masong banda kalian kejongar ngam sim ngode ya kebangan sus ngam Bernala angnud baru si kata bangan yawan dia kendu berpi bangan yo bangan aku boleh berngadap dak kejikmen negeri segi ke pemerintah. Bangan yo apat bangan wan bangan yang akan dikecaka banyak kendu berpi baro ya ka bangan aku boleh kerpang. Aku boleh sibune EP. Akan mau nadu ke por election ngaju ang EP kawai. Bala dapat Punjab yu bahad ngan IT med bermensim daga mentaki pai ba cuma nega konsensi. Ma berkat undan pentin ya kabangala bangan penpau sepi bakan mas momo ande ditang limba ki kam ki jam ki bangan tre ki sansnem kan pri bakan no ka momo ke jomai ki pada kan mau sahabi dani wi bang kumi phone ida jauh mat thang ida jauh mat adu kata bi phone dengan insin nasngam ila suyam dalam bahar susi pada apa donod baki thang ya kedur ke jompi na ong kawai mangamai nyo ni gua meli batang aksa penta pada belasah tang kedur orang kata keladi ke istri ko kami kelaya mau mala kataru ngawat sim bakata kajing syatang kedur ke juma ke digi ke besni unga sim bagi paiba bahaswa bangan rumah pos sekretariat ngasim ya kajing tang ke jumki bagi datang lu ke jumki berkat besni kila tang lu ke jumki besni ba habu serum ke sekretariat ke jumki berkat ku Bana setu ketua por di babon kilapat donur kila snosi et tata bagi i bagi jaku. Hari kemong ipi kemelakren di babun nak mentah bengi ke parti nadu akswa election tu bila culong bela ngi job minta mambe kesaka. Nomor beli ngas sekeren dia kata. Nomor ke kata kan jeng angur cuma bangpa bandehan nak mentaka konstitusi ke juni. Ladangan adon kalian persa Totip kini mengalah dengan ski mengenal dengan ini. Kajing don kecunga pasurkar kadi bangakwa bangan bahas susu nak tak baik bahas konstitusi. Hari kamut ya ka bangalalik bangadrung sa pasurkar ngaklet pat iki isu ti bangsan nak tak kari kajay konstitusi. Ngajuang lara pipet agini gisni ngangko abangan jer berteng ngangko abangan keren di lara pipet agini gisni kini isu giba kila iki adu katoto kila bon giba phone ba nga beli keren di mensyam tayo sngi ningkong nila song ye ka meeting jong party Bangala keren tu, ngala aru ya press statement ngala aru atau social media ngala keren tu. Bangga orang pakai ke isu ke bamangi ke parti Ibu Ahmad
Ngi de ngam keren de ki parti ka sungi ka dan la kaliti ba kumno bangin trai ki ka. Ngangi man ki parti ki dan la kaliti. Ka kaliti ya ka sungi ka parti ka per si ki parti. Ngam kwa man kan tho ki ngam kwa man keren. Renga ong kaliti ya ka sungi ka parti ki dan la ko kaliti. Ka keren ka ra ka jonga ya ka banyak keren ko ka kabinet ka bede ke isu. Kan kam sei so susu man ya ka keren ko si so hang. Maka baka jingkren ke bayi keren ko kabinet kuan ra ke kata ka mo ke solution ke biniong tina kalian ke cungi ke parti ngila ada berai ni ong bangin selech ke sarkar ke bangin keren do ni ai cumut ba kumtu ku mangila keren nila ilet nila ya ai cumut ba kala urlong hande ngakwa ini bangin sutu ke wei bana lor kata ke isu pindapek ke por election kembali tang kata ke isu ku mangakre ngaju ong ba ni baro ki bedon dekat kan kapor ni baro ni be di kari kan saya numdan welu la ong rakti mun ong numdan welu kan rakti ni baro ni ande ko mo ong ipi ka dan dekat di ya ko kuno ni kan ni kita ki ande ngi ban sutu ko baka jingkit kle baka kamram ka junga kom de ko kan kut patang ham namar la dan alek ane ko ka konstitusi ke juni akan mau ko election ya ko bang lalik keleng saudang krishnam kan kilong ying di bangala kundu di beran pedeng ke cindu ke cindu dan pedeng ke cincin jahat kidon kilong ying ba ngalai de ki khamat jong lade ki ba tang ka jab pemulu ki heb ki berit kan ni dikata ka de ke jingkit klik ka jonga ya ka bangan hab bangan le bahan na kunta jong kiru beli masoong ba ka kakam menung syakri pai ba kakam menung bi khamat kri ke bopun serta ba kata ka di ke wei di ki suru ngamlen ndeng di ban mau baka jingdon ka jumi kum ki ka jingjit ka jong pi ngi kum kinong mi khamat ka de bangin pet na kunta ka imlang sa alam hi baro ka wei ndeng ga ong ru ye pi ka wei ba phila jit ba ha tubuh ke jingsanya kandian bo bahab unum no APC tementi ya ke bangade bangan le ya ke baki pai baki amur ngan ye le kata mentadang lai banai kadang jo kapor kadang don pinse ke bisan senen baka no ngangala ngan train ko ta jo pi la pikiran nang ne ko nang pesan kisurok la penjo tang ko lai banai kata ke saham la pha pun babun ke ngilale Dek mo ngi pi yang ngam de brio ubang apa bang ali kilo ngala le kata kakam kan kam jam di kati menta akini ki lai bana kam tam ki bele persa li kita tang ka cing to si bang ki ong wo mali ula aja dan bong bahap ke yang kecil la di no dan bong ngana ki tiar lara nang tu na yeng mo di paisu kadang ni kismi ke kami be ada nggak orang ni kan mau kau bah kapor election rukat nu ka jingsa kan tho ko jung kadai nem de lada pai sekadiang sa kan tho sekamon sa kan tho na barokil hari habakut niyo ikating job dan buru badmenta borok san snemru balik persya kan tho we bah borok san snem kata nginum lalai lada le bahas pa balik bah utu we le persya kan tho we borok san snem wa iki pai ba bikin don pedeng kecing kan tho dan kecing kedokti kiwai ki kwa bande kon ta ki male ngathrai hasnong jongpi amani sinong jongpi ki babun ba bila tho ba ha du job ya kata ni mla bangin ne ande ko ngi pi ko mangil ale ko por bangin di bangin sanga ki kita kecing kan tho